Drugi mit koji prati tu kolosalnu figuru srpskog cara jeste mit o Dušanu kao velikom grešniku. Kako to i zašto da je Dušan grešnik pa još toliki i koga je to proglasio za grešnika? U čemu je zapravo njegov greh? Greh je u tome što je hteo, što je smeo i što je uradio sve što je hteo i smeo. Ono što mu Grci ne praštaju, to je Dušanova lična ambicija, koja se posmatra kao nešto naprosto skandalozno i toliko na njihovu štetu. Otuda da se Dušan portretiše kao uzurpator carske vlasti i portretiše se kao veliki grešnik zbog samog uzdizanja Srpske crkve na rang patrijaršije. Kad je reč o ovom navodnom uzurpatorstvu, tu bi Grci morali prvo da priznaju koliko su puta pokušali da prisvoje srpski tron. Ti pokušaji nikada nisu prestajali. Recimo, po Milutinovoj smrti paleolozi su pokušali da se domognu srpskog trona preko Simonide. Nije im pošlo za rukom, naravno, i ona će se vratiti u Vizantiju, a pošto nije imala dece ni sa Milutinom, ni posle Milutina, nije imala legitimno pravo da zahteva bilo šta od srpske države. Što se tiče uzdizanja Srpske crkve na rang patrijaršije, smatra se, tako bar govore klevetnici Dušanovog lika i dela, da je car time odstupio od zakona, da je ostavio od praroditelja povereno mu arhijepiskopstvo i nasiljem sebi postavio patrijarha, kako su pisali i govorili. Od kog je to zakona odstupio Dušan? Pa od grčkog zakona, naravno. Od grčkog zakona i od grčkog shvatanja po kome je Vasileus u Carigradu jedini koji ima pravo da nosi carsku titulu i titulu svih Romeja i po zakonu po kome je carigradski patrijarh jedini patrijarh u carstvu. Međutim, vidite, Dušan se nije slagao sa tom praksom, pa je sebi postavio patrijarha i izdigao Srpsku crkvu na rang patrijaršije. Nije smatrao da mu je grčki pristanak za to potreban i tu je dokazao još jednom da je dostojni unuk slavnog deda Milutina, jer deda Milutin je bio na glasu još za života. Kažu oni koji su ga znali, kažu letopisci, da kralj Milutin nikada nikoga ni za šta nije molio nikada ni od koga ni za šta nije tražio dozvolu. Znači, njemu je tuđe odobrenje bilo potpuno izlišno i unuk Dušan nastavit će s tom pametnom praksom. Dakle, Dušan kao veliki grešnik jer se usudio da osamostali Srpsku crkvu i da je izvuče ispod tog zlokobnog uticaja grčke šape. Međutim, ono što je strašno u celoj priči, bar po meni, to je što se protiv Dušana nije okrenula samo crkva, samo naše sveštenstvo i monaštvo. Protiv njega se okrenula i vlastela. Znači, svi su bili protiv njega. Umesto da podrže našeg čoveka koji ima tako neverovatnu viziju i takav žar i takvu mogućnost i moć da tu viziju sprovede u delo, oni su se svi odricali Dušana. Tako recimo da vojvoda Jovan Uglješa u svojoj povelji od 1368. godine, pozivajući se na iste te događaje, kaže za Dušana da je lakomim očima gledao tuđe i da je, ne obraćajući pažnju na Božji zakon, ne bojeći se Boga, uzurpirao vlast i uspostavio svoju tiraniju i nepravdu. Međutim, pravi razlog za takav stav srpske vlastele prema Dušanu nije ni briga za Božji zakon, nije ni briga za duhovni život srpskog carstva i običnog čoveka. Ukoliko ste u ovim rečima prepoznali zavist, prepoznali ste pravi razlog. Svi su oni bili ovlasni gospodari, svi su oni bili
velmože, kontinuirano u ratu jedni sa drugima. Mnogi od njih su imali titulu samodržca. To je veoma važna titula jer znači da je vladar na svojoj teritoriji nezavisan, ali samo je Dušan uspeo da napravi carstvo. Otuda taj resentiman i otuda ta difamatorna kampanja koja traje i dan danas. Od imena pa do svega ostalog sve nam je pogrešno predočeno. U istoriji sveta ne postoji država koja se zvala Vizantija. Znači, samo ime je pogrešno. Ono što su nas učili da je Vizantija Romejsko carstvo, da je to službeni naziv tog carstva i to je isto pogrešno, greška, zato što su Romeji grčki naziv za Rimljane, ne za Grke. Znači, Romejsko carstvo ne postoji, Vizantija ne postoji, Istočno Rimsko carstvo takođe ne postoji. Šta je ono što jedino postoji? Po mišljenju naših najsavremenijih vizantologa, jedino što je ikada postojalo to je hrišćansko Rimsko carstvo. To je jedina ispravna definicija i jedina ispravna formulacija. Sve ostalo je zastarela predodžba, odnosno zabluda o Vizantiji. Kako Vizantija ipak uspeva da preživi 1123 godine, kako uspeva da napravi tu milenijumsku istoriju, postoji nekoliko važnih faktora koje bi vredelo pomenuti, a potom proučiti. Najpre, razlog je neverovatna pragmatičnost, neverovatna prilagodljivost okolnostima. Drugi razlog je misaoni svet, odnosno u neku ruku to je lepši naziv za indoktrinaciju samih Vizantinaca. Za Vizantinca carstvo predstavlja car. On je predvodnik i predstavnik čitave hrišćanske vaseljene. Znači, on nije bilo kakav vladar, nije jedan od drugih vladara, u nizu drugih vladara. On je Hristov predstavnik na zemlji. Hristov namestnik na zemlji kao u Rimokatoličkoj crkvi papa. Znači, sa takvim misaonim svetom imamo ovde posla. Potom, to je, ako postoji u istoriji, ako je postojala država koja je umela da koristi diplomatiju i takozvanu meku moć, to je bila Vizantija. Međutim, to je veliki tabu. O tim vizantijskim načinima na koje su koristili meku moć se ćuti. Znači, malo ko se bavi uopšte tom temom. Mene lično ne čudi, jer vi kad znate kako funkcionišu poluge moći, koje su poluge moći u opticaju, vi ste onda u velikoj mogućnosti, u situaciji da otkrijete domet te moći, a domet te moći veliki je tabu. I inače, a i u našem političkom životu i u samoj istoriji naše države i naše državnosti. To je bila zemlja sa velikom kulturom pisane reči, znači sve se zapisivalo, otuda da su smešni oni izvori koji tvrde kako sve što se sačuvalo čuva se u manastirskim arhivima, pa tako recimo iz 10. veka nema ništa, zamislite 100 godina pa nema ni jednog jedinog zapisa, to je naprosto nemoguće. Iz 11. veka kažu nešto ima, iz 12. veka pa nešto bi se i našlo. Dobro, šta je to nešto i gde je to nešto, gde se čuva, koga čuva, šta piše unutra, da li se iko potrudio da to otkrije. Znači, veliki tabu, velika nepoznanica. Zemlja, država to jest, sa ogromnom administracijom, sa veoma čvrstim, snažnim činovničkim aparatom. Katastri, zemljišne knjige vođene su do perfekcije, savršeno precizno. Država takođe sa svemoćnom poreskom službom koja je bila u stanju da vam prebroji živinu u glavu. Znači, međutim, vidite, to je zemlja za koju naši savremeni vizantolozi kažu da nema nikakve veze sa feudalizmom ni sa srednjim vekom. Znači, Vizantija, kažu naši naučnici, ni po kom kriterijumu nije feudalna država. Feudalizam ne postoji u Vizantiji, ne postoje staleži u Vizantiji. Do kraja carstva održala se ta neverovatna vertikalna prohodnost, odnosno vertikalna prohodljivost
društvena. Znači, mogli ste početi kao učenjak ili kao prosjak ili kao siromah i jednoga dana osvanuti kao Vasilevs. Teorijski je tako. I sad sve zavisi od toga, ne od porekla, nego od vaše umešnosti, vaših kontakata, okolnosti i tako dalje. Jedina dva slučaja gde je to bilo nemoguće, to su monah i evnuh. Znači, ta vertikalna prohodnost nije važila za monahe i evnuhe. Monah i evnuh ne mogu biti car. Zvanični jezik carstva bio je latinski. Patrijarsi su govorili latinski, samo su učeni i obrazovani slojevi govorili latinski. Justinijan je znao grčki, ali njegova kodifikacija rimskog prava napisana je na latinskom i to će trajati do 7. veka. U 7. veku zvanični jezik administracije postaje grčki i to će se održati sve do kraja carstva. Veoma je važno poznavati taj fenomen Vizantije i sve pogrešne predodžbe koje imamo o tom carstvu, jer misaoni svet tvoraca naše države i naše državnosti uveliko se oslanja na te modele, na te vizantijske modele, na te zastarele modele i zastarele predodžbe koje niko do sada nije našao za shodno da preispita. I još jedna stvar bitna u vezi sa Vizantijom, a tiče se veoma srpskog regensa, znači našeg cara, Stefana Dušana Silnog, uporedo sa njegovim osvajanjem vizantijskih teritorija, uporedo sa tom ofanzivom na jug koju je trasirao još njegov moćni deda Milutin, tekao je i proces vizantinizacije, odnosno kulturnog, društvenog, državnog uticaja Vizantije na naše krajeve, na srpske zemlje, na Rašku. Namerno koristim termin Vizantija zbog lakšeg snalaženja u ovoj priči o Dušanu Silnom. Međutim, ovde se niko nije zapitao šta znači zapravo taj blagotvorni uticaj, koliko on zaista bio blagotvoran i u čemu se ta blagotvornost očituje. Jer kada dozvolite uticaj, uz uticaj kulturni ulazi mnogo toga, dolazi mnogo toga stranog i jednostavno korodira vaše tradicije, vaše shvatanja, vaš način života. I tu pohvalu srpskom caru mogu da kažem jednu neverovatnu stvar, jedan neverovatan podatak da Dušan, bez obzira na sve svoje osvajanje, nikada nije želeo da živi kao Grk i nikada se nije odrekao svojih tradicija, onih porodičnih i državnih, državotvornih tradicija koje je uspostavio još njegov moćni deda Stefan Nemanja, što po meni izvanredno lepo govori o ličnosti srpskog cara. Za jednog Vizantinca, za svakog Vizantinca, carstvo predstavlja car. Jer Vasileus nije bilo kakav vladar i nije samo jedan od vladara. To je Hristov namestnik na zemlji. Kao što u zapadnoj crkvi papa predstavlja Hristovog namestnika na zemlji, tako u očima jednog Vizantinca car je taj koji predstavlja carstvo i car je taj koji predvodi čitavu tu hrišćansku vaseljenu. Međutim, to je tako u očima Vizantinaca, zaista ne vidim razlog i nema razloga da se mi složimo s tim viđenjem stvari. Ono što je još bitno za tu državu, to je da je imala izvanrednu, ako je postojala država koja je umela da koristi diplomatiju i takozvanu meku moć, to je Vizantija. Međutim, to je nedovoljno ispitana tema do dana današnjeg. Zašto? Postoje jasni razlozi, jer vi kada se bavite moći, polugama moći, kada znate koje se poluge moći koriste, koje su poluge moći u opticaju, vi ste u velikoj mogućnosti da otkrijete i domet te moći. A domet te moći veliki je tabu do dana današnjeg i čak je veliki tabu i u našoj sredini. Znači, taj uticaj i kako se ta moć odražavala na društveni i državni život i na uopšte nastajanje naše države, naše novovekovne države, to je veliki tabu. Vizantija je bila izvanredno organizovana država sa vrlo moćnim administrativnim aparatom, sa svemoćnom poreskom službom koja je bila u stanju da vam prebroji živinu do u poslednju
glavu kokice. Imala je izvanredno sređene katastre, zemljišne knjige, to je vrlo, vrlo precizno vođeno. I po mišljenju naših vizantologa, upravo zbog te moderne organizacije države, koja je čak i u današnje vreme modernija nego u mnogim modernim državama ili entitetima koje pretenduju na status države, nikada nije ni bila feudalna država, niti pripada srednjem veku. Znači, feudalizam, kažu naši moderni vizantolozi, ne postoji u Vizantiji. Ne postoje staleži u Vizantiji i do kraja carstva će se održati ta neverovatna vertikalna prohodnost, vertikalna pokretljivost društva kojoj se zapravo i duguje ta dugovečnost Vizantijskog carstva. Znači, mogli ste biti rođeni kao učenjak ili kao pastir ili kao siromah i jednog dana osvanuti kao Vasileus. Jer vi ste u prestonici sveta i mogućnosti su bar teoretski gledano bezgranične. Znači, možete, zahvaljujući svojoj ličnoj ambiciji, umešnosti, diplomatskim umećima, dogurati do carskog trona jednog dana. Za koga je to jedino bio nemogući san? Za monahe i za evnuhe. Znači, monah i evnuh ne mogu biti car. Jezik zvanični Vizantijskog carstva bio je grčki, a ne zapravo bio latinski, a ne grčki, sve do 7. veka. Samo su obrazovani i imućni slojevi govorili latinski, patrijarsi su govorili latinski, Justinijan je govorio grčki, ali njegova kodifikacija rimskog prava je na latinskom. Znači, u 7. veku zvanični jezik carstva postaje grčki i to će tako ostati do kraja carstva. Svi Nemanjići, izuzev Dušana, 11 vladara iz svetorodne dinastije Nemanjića priznavali su primat cara, odnosno Vasileusa u Carigradu i primat carigradskog patrijarha u odnosu na druge patrijaršije i arhijepiskopije. To je praksa koju će Dušan prekinuti, naravno, jer Dušan je želeo samostalnu državu, samostalno carstvo i samostalnu srpsku crkvu i ne samo da je želeo, srpski car će to i uraditi, on će to i ostvariti. Međutim, zbog toga se sukobio ne samo sa vizantijskom politikom, nego i sa vizantijskim učenjima o primatu, o hijerarhiji ovozemaljskih moći, jer to je značilo udariti u same temelje ne samo misaonog vizantijskog sveta, nego čitavog njihovog društvenog i državnog ustrojstva. Otuda da će carigradski patrijarh Kalist baciti anatemu na Dušana. Dušan će biti izopšten ili, kako se u ono vreme govorilo, odjavljen. I on i dva njegova patrijarha, Joanikije i Sava. Onaj koji će inicirati izmirenje dve crkve biće Isaija, svetogorski srpski monah, poznati srednjovekovni pisac i prevodilac, koji će odrediti kneza Lazara Hrebeljanovića da se lično angažuje na izmirenju Pećke patrijaršije i Carigradske patrijaršije. Sinđelija kojom se svečano objavilo da je izmirenje izvršeno biće pročitana na svečanom bogosluženju u samom Dušanovom mauzoleju, u manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena, što inače predstavlja jednu strašnu, skandaloznu uvredu za srpskog cara. To je vrhunac cinizma, vrhunac bestijalnosti. Dakle, oni se sastaju u Dušanovom mauzoleju. Pretpostavljam da nemamo drugih svetih mesta i nemamo drugih bogomolja. Moralo je da bude baš kod Prizrena i baš u tom
manastiru Svetih Arhangela, sastaju se da bi izmirile dve crkve, odnosno da bi pokazali da je sa tim Dušanovim snom o samostalnoj srpskoj crkvi gotovo. I tom prilikom u prisustvu tog narečenog Isaije, u prisustvu Filoteja, izaslanika Carigradskog patrijarha, biće skinuta anatema sa Dušana i sa njegova dva patrijarha jednostavno velikodušno će osloboditi srpskog cara i njegova dva patrijarha anateme. Pećka patrijaršija biće kanonski priznata kao mlađa sestra Carigradske patrijaršije i to će biti prvi veliki državnički poduhvat Lazara Hrebeljanovića. Toliko veliki državnički poduhvat da znatno prevazilazi granice jedne feudalne oblasti. Lazar Hrebeljanović i Đurać Balšić sazvaće veliki crkveno-državni sabor 29. aprila 1375. godine. Međutim, sazvati sabor i održati sabor nije baš uvek isto. Oko tog održavanja išlo je povuci potegni. Sabor će biti održan 3. oktobra te godine i na tom saboru u Peći biće izabran novi srpski patrijarh. Novi srpski patrijarh, nećete verovati, bio je Bugarin. Dakle, Bugarin po imenu Jefrem, pustinjak i isihasta. Ova priča o isihastima u Dušanovo vreme veoma je značajna jer oni su ti koji svojom propagandom ne dozvoljavaju da se kod Srba i među Srbima ikada razvije kult srpskog cara, Dušanov kult. Zamenit će ga kult kneza Lazara. Zašto? Zato što će posle Dušanove smrti u srpskoj crkvi pobediti vizantijska struja. Isihasti će se dočepati čelnih mesta u srpskoj crkvi i oni će tom svojom propagandom širiti, ne samo da će uspešno suzbijati građenje kulta srpskog cara, nego će besomučno raditi na tome da srpskog cara prikažu kao bogohulnika, kao bezbožnika, kao varvarina i kao uzurpatora. Znači, to su već opšta mesta kad je reč o srpskom caru i nepoštovanju kome je izložen kontinuirano. Očigledno, Moravska Srbija kneza Lazara biće veliko sigurno utočište za isihaste koji se pred sve jačom najezdom Turaka koja je zahvatila grčke zemlje povlače na sever i oni će u Srbiji naći bezbedno mesto za život i bit će užasno moćni jer će zauzeti sve ključne pozicije moći. Za uzvrat će graditi kult kneza Lazara. Znači, u pitanju je jedna nagodba, jedna tamte za vamte pogodba u kojoj je svako dobio ono što mu je trebalo. Isihasti dobijaju bezbedno mesto za život i svu moć, priliku da kontrolišu čitav duhovni život Moravske Srbije, a knez Lazar dobija moćne zaštitnike i moćne saveznike u tom svom propagandističkom naporu da sebe prikaže većim i od najvećeg. Znači, počeće vremenom da veruje da je veći i od Dušana, da je veći od srpskog cara i otuda da će Kruševac, carska prestonica cara Lazara, biti u srpskim narodnim pesmama pominjana više nego i sam Dušan i sam Prizren kao carski grad. Zašto je Dušan veliki i zašto treba da bude veliki nama, za nas, veći nego bilo ko? Tri najlepša data, najznačajnija datuma u našoj nacionalnoj istoriji i namerno koristim ovaj starinski izraz data, vezuju se za Dušana i vezuju se za njegovo ime, zapravo su proizvod njegove energije, neizmerne energije, njegove lične ambicije, njegove preduzimljivosti i njegove vizije pre svega. Znači, to je proglašenje carstva, uzdizanje Srpske crkve u rang patrijaršije i njegov zakonik. Njegov zakonik stoji i dan danas kao najsjajniji amanet jedne veličanstvene prošlosti i to je testament veoma visokih, veoma dubokih ambicija,
Sad zamislite šta bi sve učinio i šta bi sve napravio da nije naglo, naprasno, verovatno i nasilno preminuo 20. decembra 1355. godine, kada ga je, kako narodna pesma kaže, sušen dan našao. Zakonik uvodi Srbiju u red parlamentarnih i ustavnih monarhija, naravno ne u ovom smislu u kome ih danas poznajemo, ali to je tako veliko postignuće i tako veliki razlog za ponos kakav nemaju ni mnogo veće i razvijenije zemlje nego naša. Znači, pisana reč, pisani zakon kao jasna ekspresija Dušanove svesti da je zakon iznad samovolje pojedinca, iznad čak samovolje monarha, njega lično, iznad staleških obračuna, iznad zastarelih uzusa. Sudije da sude po zakonu, pravo, a ne po strahu od cara. Vredno je još reći da navodno nije sačuvan original Dušanovog zakonika i vredno je pomenuti još jednu činjenicu koja se tendenciozno prećutkuje. Naime, vlasti Narodne Federativne Republike Jugoslavije izdale su još 1949. godine markicu na kojoj je prikazan car Dušan sa svojim zakonikom. Znači, time je obeleženo 600 godina od objavljivanja zakonika i to je bio jedan svojevrsni veliki omaž srpskom caru u vreme kada je iz razumljivih razloga radilo se na tome da se o nacionalnim istorijama jugoslovenskih naroda ne govori. Trebalo je govoriti o zajedničkoj istoriji. Međutim, postoji ta markica i ona je svedočanstvo da taj veličanstveni poduhvat Dušanov, po kome se on izjednačio u svojoj zakonodavnoj funkciji sa Vasileusom u Carigradu, nije zaboravljen. Postoji još jedan veoma značajan podatak koji ćete veoma teško naći u bilo kojoj literaturi, do kog sam ja došla pasionirano se baveći likom i delom srpskog cara koji je uspeo da me apsolutno opčini. Toliko je kompleksan, toliko je kolosalan, toliko je gorostasan i ne samo fizički. I oni koji znaju nerado to pominju, a to je činjenica da Dušan, bez obzira što je napravio carstvo Srba i Grka, što je napravio tu kompozitnu državu u kojoj, kad čitate u poveljama, kad se pomene prvi venac, to je Nemanjićka država, to su srpske zemlje. Prećutno se podrazumeva da postoji i drugi venac, a to su novoosvojene grčke zemlje. Znači, bez obzira na sve, bez obzira što se krunisao za cara Srba i Grka, Dušan, naš car, nikada nije želeo da bude Grk, nikada nije želeo da živi kao Vizantinac, sledstveno tome nikada nije ni prihvatio, ni uvodio vizantijske tradicije ni na svoj dvor, ni u svoj lični život. Naprotiv, Dušan je do kraja ostao veran sebi i nikada nije odstupio od onih obrazaca ponašanja i obrazaca vladanja i življenja koje je ustanovio još njegov pradeda, moćni Stefan Nemanja. Ja sam u pripremama za ovaj dokumentarac imala prilike da se suočim sa komentarima. Dolazili su od strane istoričara, od strane umnih ljudi, od strane politički pismenih ljudi, od strane političkih analitičara. Zašto ja uopšte želim da snimam ovaj dokumentarac? Zašto se uopšte bavim toliko figurom srpskog cara? Srpsko carstvo je Dušanov lični posed. Tako je ako njih pitate. Međutim, Srpsko carstvo je mnogo više od priče o carstvu i teritorijalnim proširenjima na račun jedne grčke razvaline zvane Vizantija.
šta sa svim drugim tekovinama koje nam je Dušan ostavio. Dušan je imao u planu da osvoji Carigrad, imao je u planu da protera Osmanlije sa Balkana, imao je u planu da stane na put Turcima. Sve to je želeo da uradi i bio je sprečen u tome. Ja najdublje verujem da ako postoji osoba koja je bila u stanju da sve to sprovede u delo, to je bio sam Dušan. Dakle, reći da je priča o Dušanovom carstvu, priča o privatnom posedu i da Dušan sve to što radi i što preduzima, što čini za zemlju, za svoje ljude, za svoje stanovništvo, predstavlja samo teritorijalno proširenje, predstavlja jedno sramno, besprizorno uprošćavanje i banalizovanje njegove vizije i čitavog njegovog kolosalnog dela. Ja zbog toga danas toj viziji Dušanovoj, toj želji njegovoj za samostalnošću, za samostalnim srpskim carstvom, za samostalnom srpskom crkvom i njegovom kolosalnom delu kome do dana današnjeg niko ne uspeva ni da se približi, ovom svojom pričom odaje najdublje priznanje. Danas i uvek.